Тугандар, бүгін бағарымыздың башымызды қошып, ағдастырқын жайып, айтылу Қарақұлжаның шығаған ұлы, бұйғаның мықты мырзасы, жалпыз таныған, жалпыз сыйлаған Аматов Баятақауыз, небересі Тимур мырзаға бадалу мақсатында чоң той беріп жатады. Құрметті ағайын туғандар, Тимур ұлымыздың, Тимур неберімізден бүгінгі тойына қош келіңіздер. Тойымызда ары жағы Қырғызстандан, бері жағы Россияның ары қайсы тармақтарына, Елістадан бастап Ростовқа шейін жауапы бізде Баятақаздың үйдесін сыйлаған ағайын туғандар келіп отыр. Мындайша айтқанда ақсақалдар бастаған жауапы Қырғыздың эр намысына жарай тұрған көкбөріші жігіттер келіп отыр. Көкбөрішілер барсыңар ма? Жақсы қиқырат ұқсайсыңар сіздер, Чоғында оқсы қойды. Әлбетте құрметті ағайын туғандар, мына Москваның тарихында өзіңіздер білгендей көргендер, бірдесене тарих үшін айта кетеді, бұға чейінке көкбөр ойындарда арғандай призер сайылып келдері, Баятақауыз ертеңке 16 ноябрь күні воскресенье барымызды ошол жерде көкбөрі таласында шақырып, 1,5 миллион приз сайып чоң ойын бер жатады, құрметті туғандар. Құдай берсін ошол күні атыңыздар мүдірілбей, намысты бет қармақ, чынығы таза ойынды көргөзбересіздер деген үміттеміз. Андыресі құрметті туғандар, орын келмесе бүгінгі тойымызды әлбетте қомыс менен баштап Тоқтоғұл атамыздың жолдығын, Үчқұл қомызда қол ойнатып ойнығын, бірінші мықты Қырғыздың мәдени келіңіздер. Андыресі бүгін кешеуінде салтанатты түрде аш беру үшін бүгінгі ұлымыз Тимурдың чоң атасы Баятақауыз менен бізден Тимурдың тай атасы Тажигулла ақсақалдарды ол жаққа шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Ағайын туғандар, барыңыздар өзіңіздер білесіздер, Баятақауызды мақтай берсек сөз татпайды. Өйткені Баятақауыз барлықтар бағынан өзінен атына заты жарашқан, ұғыр басырықты, тоқты, қайсыл жерде болсын өзінен қалыс сөзін айтқан, қалыс ойын келдірген мықты инсандарын Москвадағы бізден ақсақалдардан кейінгі поколениедағы қадір барықты мықты инсандардың қатарын толықтайды. Баятаға той құтты болсын, әлбетте Тимур ақсақал, тоже поздравляем. Құдамыз болады, қолшақ қоштап қойсаңыздар. Құда сүйі күтіп, чоң той бердігі мұна бүгін Алланың насыйыменен жалпыңыздардан бата алайын деп бүгін чайға шақырып отыр. Құрметті меймандар, үндемесе кешеуізде салтанатты түрде аш беру үшін Баятақауыз толымыз шақырды. Ассаламу алейкум. Құрметті бүгінгі кешенің өйлері, ардақты біздің қонақтар, біздің сыйлаған, жақсы көрген ұруқ туғандар, достар, ағайындылар, ошондой коллегалар, көкбөрі сүйүүчүлөр, балбандар келип отурат. Бардыгыңыздар кош келипсиздер. Эми мына Кудайга миң кала шүгүр, неберели улдан. Ушул Москвада жүрсөк дагы биздин улуттук оюн, улак тартыш, аламан улак берип, небереге арнап ушу сиздерден бата алайын деген тилек бар эле. Кудай ошол ниетке жеткизейин турат. Кудай кааласа ушу силердин колдооңор менен бүгүн ушу жашынакай батаңыздарды берип, алдыңарга болгон аз да болсо даам сызып, көңүлдүү отуруп, батаңарды берип кетсеңиздер, ошол силерге бизге болгон чоң урмат суй. Рахмат, куш келипсиздер. Бул жерде Москвада жүргөндөн кийин жолдошуп өткенсин. Тут присутствуют друзья из Москвы, из солнечного Калмыкии, из города Элисты друзья приехали. Вот. Мой сват Таджибула. Это подробность. Я не буду говорить. Из Дагестана. Не из Азербайджана не буду говорить. Лизгин менен Кудай кошкон экен, Лизгин менен Кудай болуп ушундай жашынакай неберели болгонбуз. Кудай скажет.
Ассаламу алейкум всем. Очень рад, что такое количество собралось по нашему по случаю маленького нашему общему, посвящен нашему общему внуку Тимуру. Что хотел сказать? Да, ладно, чтобы у всех не только были маленькие свадьбы, но, естественно, это возросло самые настоящие взрослые свадьбы. Очень рад, конечно, увидеть здесь столько народу. В то же время хочу сказать теплые слова в адрес и Баека, и, конечно, семьи. Очень приятно увидеть столько народу. Спасибо большое, что вы есть. Еще больше доброго. Среди салтанату турды ачык деп жариялайбыз. Я также из Москвы, добро пожаловать, мы рады вас видеть. Сегодня необычно. Онда мунча Кыргызста эркектердин бүгүн 99% эркектер отурабыз. Таңдамасыңар керек, а? Болот экен го депчи. Атакчы кылган, жигитти кылган, намыска бек турган бул көкбөрү болгон туугандар. Бир суроо берейин. Көкбөрү эмнеден келип жаралган туугандар? Ким жооп бере алат? Вопрос такой, кто ответит, откуда появилась наша национальная игра козлодрания көкбөрү? Бир варианты ушул биздин жоокерлер жолдо жүргөндө мисалы бөрүлөр айылга тийип ушундай бүлүк салчу экен да. Жолдон кайткан жигиттер анан ошол көкбөрүнү жазалаш максатында ошону чаап бат менен бири менен тартышып ушундай оюн пайда болгон экен. Ошондон көкбөрү да калат болгон. Жакшы вариант. Аксакалыбыз. Ассаламу алейкум бүгүнкү кеченин коноктору. Бул көкбөрүнүн келип чыгышы бир топ жылкычылар ал биздин илгерки ата бабаларыбыз көбүнчө жоокерчилик маалда ошол жылкынын жетинде болуп жигиттер ат менен жүрүшкөн. Ошол душман сырткы душмандардан коргош үчүн жылкы кайтарып, ошол мезгилде жылкыларга бөрү тийип кетет. Анан жигиттер аттарын чаап алып ушул тириле кашкырды жерден еңип тартып кетип, анан ошол жерден көкбөрү аталып калган. Вариант ушундай. Жакшы вариант. Жомарталарыбыз менен аксакалыбызга ол чабалар болсун. Жакшы. Чуркап кетип жаткан көкбөрүнү жерден эңип алып туруп тирилей тартып кетиши чиркине. Азыр көкбөрү эмес, күчүктү тарта албайбыз. Бирок Москвадагылар молодец, көкбөрү эмес, баланы пилди берсең деле тартып кеткидей жигиттерибиз бар арабызда. Кудайга шүгүр, намыска жарган. Анда эмесе урматтуу агайын туугандар, кечебизде Алга карай улантабыз. Карысы бардын ырысы бар деп айтылгандай, айтылуу биздин күнөстүү мекенибиз Кыргызстандан келип отурган Байек агабыздын бир туугандары, агабыз Нурлан ээлери Альберт Жакшылык жана Москвадагы бир туугандары жамаатыңыздар менен келиңиздер. Өзгөчө кол чабуулар менен биздин Байек агабыздын Кыргызстандан келген бир туугандары жана Москвадагы бир туугандары. Ылдыйдан жөлөк болгон бир туугандар жамааты биздин атайын Кыргызстандан келген Нурлан агабыз баштаган жамаат. Кош келиңиздер, кабыл тирексиздерден болсун. Üçüncü yolu benim aklımda koyamamışsın. Nurali mi? Özü Nurali da. Özü de aldılar da. Assalamu alaikum. Hurmatlı bugünkü toydun konukları. Buna bugün biz için darışı kuvarışlı bugün atamız Mete Gazi'nin bir urpağı şu Bayek Şunca yıl başını koşturup bir çay verip şu ne veremem atam kureydi niyetli oturup bizim günümüzde cahsi söz var. Vatan kimi tüs diye. Bir boza kormenin bulakçının vatası tüs diye de geldi. Buna bayat namaycı bitirmez istiyor. Hatta yaşlılarda çoğunluk başı boş. Vatan kureydi oturup. Al tüs diyelen gibi vatan şartları bilgiler bulunurlar.
Oldur. Bayır. Eğer şu niyetine jet, erten kumareken jakşı ötsün. Hani ağızdan yaratan, ömür açıp jakşı getirmişler. Şu Timur'un ömrün versin. Şu silerine büyündü, atölyesine büyündü. Duvarlarına büyündü, jakşı çiğitlerden olsun. Assalamualaikum, waktu Afghanistan jakından kelgan tuğanlar. Biliyorsun ben şuraya yapıp bir bakım çay ve bakım uzun olsun, insanın için olsun, atölyesi, cumatasının gruplarının aman olsun. Sizin çalışını aldığımız yaşlardan bakım olsun. Ben şu çevrede konuda değilsin, bakın ömrü uzun olsun. Halka çay içinde, böyle çay içinde her şu yaşlı üstünde aman insanlar var ediyor. Küçük oldu. Bismillah, elhamdülillah, salatu selamu Resulullah. Assalamualaikum, жалпы туғандар, алыстан жақындан келген меймандар, барыңыздар келген қадамдарыңызға Алла разы болсын. Мына біздің бір туған ағамыз айтқан небересіне Тимур енемізге елден шу жақындарынан баталайын деп ниет қылып чай беріп жатады. Ертеңгі қырғыздың көкпар ойынын көпірейін деп ниет қылып тұрады. Ошоға келген жалпы жамаат ақ батаңыздарды беріп жақсы отырып кеттіңіздер. Baytaka jine Allah Taala sizlerge uzun ömür versin, bekem den sağlık, dilekleri yaşıyor versin. Ulu kıyarlarga Allah'ın den sağlık versin, nevre kızlarınızga Allah'ın baktulu, imanlı kızlardan kılsın. Buna sebepler Timur elimizge Allah'ın çin den sağlık, uzun ömür. Bu dünyada ahirette baktulu insanlardan kılsın, ömür uzun. Elge жұртқа қызмат қылған үшін чоң атасындай сіздей бола болсын. Жалпы барыңыздар Москвада шет жерде жашап, еңбектер жүресіздер. Бұл жерде жалаң жақсы қиын әдіс ораттан туғандар бардық келген. Бардыңыздарға Аллахым денсаулық берсін. Ертеңгі көкпар ойынындағы тыныш аман жақсы өтсін. Ошо байтыга дагы жолушу көрүнүп улансыз. Алла ушул тугандардын атынан биз дагы алкага келгенбиз, самолетко салдырып атам, биягын тургун. Ошон кабыл кылсын. Алла Таала разы болсун бүгүнкү жайган дастарханыбызга. Жаш кыздарга жарышы болуп жүрүңүздөр. Тойлор куттуктайбыз дагы. Жалпы биздин Москвадагы аксакалдарыбыз Эртауылдағы ауыз, Тұрдалияға ауыз, Райымқолаға ауыз, жалпы біздің Москвадағы ақсақалдар жаманы келіңіздер. Құрметті ақсақалдар, бармағыңыздар аман бол. Рас. Құрметті туғандар, бүгін Москва шаарында өзгөчө той болуп атат. Биздин атабыздан алган улуу салттарды Москвада биринчи жайып атат деп ойлоймун. Bayetinin abdan çoğun bolğanda dağı çoğun ata olup bu yerde tayatası durak. Uşul nevremizge Kırgızdın ulu saltı boyunca elge çay verip batasını alıp koyalım degen bu en Kırgızdın ulu saltlarının dövlüklerinin biri. Uşul bayram kut bolsun. Uşul nevreler sana, senin tuğanlarına, uluğuna, tayatasına bu yerde durgan. Bardığına hizmet kılgan mıktı jigitlerden olsun. Ertenki ürsüğünde durgan Kırgızdın uluttuk oyunu öte jogorku dengelde ötsün. Çındığında hazırkı mezgilde şunday çok nerseni ötkörü bul. Abdan çok joopkeçilikli taraftılar. Ben oylarım ıntımak bir жерге ырыс келет экен. Ынтымак менен ошол улуу Кыргыздын салттуу оюнун өткөрөт деп ойлоймун. Анда Кыргызда баш кийим улук болот, ак калпак. Ушул ак калпакты байырт багасы катары Куданын башына кийгизип коеюн, уруксат этсеңиздер.
Hurmatlı жердештер, hurmatlı mekendештер, alış жақынға келген қонақтар, бүгін байетеліміз небересіне батаны пәрейді бардымыз, топталып отырамыз. Тимур деп атындағы жақсы болған екен, атына өте ұлы барыңыздар білесіңіздер керек. Полководец Боев ел башқарған еді. Ошонысылар Тимур баламыз қырғызды дүние жүзіне танытқан, ел барған, қырғыз еліне қызмат қылған жақсы инсандардан болып өссін. Бүгін барлығымыздың мақсатымыз ушу Тимурға жақсы қалу тілеп, батамызды өрейдеп келдік. Қырғыздың ұлы салты, ата-бабаларымыздан қалған сөз, бата менен елге көрет, жаңбыр менен жерге көрет. Ошон үчүн бир айрыкча биз талаада бөтөн эл бөтөн жерде жүргөндө Аллах Таала биздин батабызды сөзсүз кабыл деген уадасы бар. Ошондуктан бир жашла бата берип койбойлу туугандар. Кана амин. Ушу Темир балабызды өмүрүн узун кылсын. Кыргыз элине кызмат кылган, кыргыз элин бүтүн дүйнөгө тааныткан бир жакшы инсандардан болуп өссүн. Эртеге боло турган атайын чоң атасы ниет кылып атаган улак кырсыгы жок, топалогу жок, жакшы өтсүн. Жараткан Аллах Таала үй бүлөң менен, бала чакаң менен жакшылыктарды буйруп насып этсин. Бүгүнкү келген жамаатка, ушул тойго атайын келген караңыздарга Аллах Таала соопторду жазсын. Кыргыз элибиз ушундай эскиден калган када салтыбызды дайым унутпай, ушундай тойлорду Аллах Таала бардыгыбызга буйруп насып этсин. Душат келсеңіздер менен урматтуу мекендеш туугандар, мына бүгүн Москва жергесинде ири мамлекеттердин борборунда биздин кыргыз элибизде, кыргыз журтубузда байрам, бүгүн той. Биздин Байет инебиз Байет мырза деп коебуз, небересине аксакалдардан келген меймандардан батасын алып берейин деп баарыбызга дастаркан жайып отурат. Добрый вечер, уважаемые с Кавказа, наши друзья из Таджикистана, я вижу, да? И другие наши друзья. Мы очень рады видеть вас на нашем. Мы все сидим. Бірге туғандар, на биздин Тимур уулубуз, Тимур балабыз. Жогоруда аксакалдар айта кеткендей, батасы бар кабыл болсун. Айткан каалоо тилектери орундалсын. Балабызга жараткан узун жаш өмүр берсин. Колуна толтура ийгиликтерди берсин. Колунан эч качан куш кетпесин, башынан кут кетпесин, колунан куш кетпесин. Ата-энесин сыйлаган, улууларды заттаган, биздин сыйлаган сыйлуу балдарыбыздан болсун. Кыргыз элинин желегин желбиреткен биздин чыган балдарыбыздан болсун. Ошол менен бирге элибизде, жерибизде мына аманчылык болсун, тынччылык болсун. Мына мен кубанып отурам. Байет жаш кезинде Жалалабад жергесинде Жалалабадтын суусун ичип, тузун жеп, чоңоюп, билим алып, ушул жерде мутуна туруп, Жалалабадтан келген туугандарга Москва жергесине кош келиңиздер. Ошол менен бирге биздин руханий байлыктарыбыздан болгон биздин көк бөрү булак деп коебуз, аламан булак деп коебуз, биздин чабандештер Москва жергесине кош келиңиздер. Бүрсүгүнкү биздин аламан булагыбыз, улуттук оюнубуз, көк бөрүбүз жакшы өтсүн, ийгиликтүү өтсүн. Жакшы маанай менен мекенибизге, элибизге салам айтып кайта барыңыздар. Ошол менен бирге мына аксакалдын жолун улап мен Кыргызда эң баалуу белек бул ак калпак, башынан ак калпак түшпөсүн деген бизде сөз бар. Байет мырзага ак калпак тартуулап көрсөңүздөр. Москва жергесинде аксакалдарына Өстөрөтө тартып коюлган аксакалдар менен. Келиңиздер. Жаралып калган кимде жооп болсо колуңуздарды көтөрсөңүздөр, барбы жооп? Көкбөрүчүлөр билиш керек. Эксе кылыч аганызга келиңиз, кош келипсиз. Рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, балбандар, силерди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бул чогулушубуздун эң биринчи себеби Байет агабыз той берип, улак берип, ушундай кыргыздын жигиттерин, аксакалдарын чогултуп баталайын деп чогултуп отурат. Баке, ушул бүгүнкү аксакалдардын берген баталары түз тийсин, Аллахым ошол баталарды кабыл кылсын, ушу неберебиздин келечеги кең болсун, өмүрү узун болсун, кыргыздын менмен деген белгилүү жигиттеринен болсун, элдин уулу болсун. Ал эми сизге жеңеме чын ден соолук каалаймын, узун өмүр каалаймын. Ушундай башыңыз көрүнгөн жигитсиз Москвада, ушундай элди чогултуп, дайыма жакшылыктарыңызды тең бөлүп жүрө бериңиз. Дайыма жакшылыктар болсун, тойлор тойго улансын. Эртеңки улакты жакшы өткөрүп, Кудай буйрса, жакшылыктар болсун. Кыргызстаныбызда да жалаң жакшылыктар болсун. Россияда жүргөн биздин мекендештерге дагы ийгиликтерди каалайм. Тапкан, тутканыңар берекелүү болсун, өзүңөргө насип кылсын. Дайыма жакшылык тойлордо учурашып жүрөлү. Рахмат. Olsun demez. Rahmat olsun. Çok degenden evrelerin senin balanı sen tasınmaz. Senin tanısa kırılsın cihitler olasın. Ben bugün aysam şu 744'te burada çok degen bala var geldi, çok durmayım ona. Sen geldin ha bizden. 20 bala geldi. Sen tanımayanlardan bir sesin 2 metre geldi. Tanımadırdı bunlar. Desem şu balalarını de. Bağır senin kulak alasa Kırgızstan boyunca улакты чакырып сенин авторитетиңи көтөрүлөсүн. Жакшы тойлор болсун. Жакында келген балбандар, бүгүн Байеткебиз ушу элдин башына бириктирип, бүгүн жаштарга бир кече өчүрүп, балабызга небесине ушу бата алуу максатында ушул жерде барып чогулуп отурабыз. Улакчылар, Рустам. Кечирим сурайм, кичине көңіл қояды да жағымшы. Ертең улақ арғанда көңіл ұлға қарауы бол, әлем бірдеңдер, қара қозалдар. Рустам менен сөз келіп қалды, Рустам айтып отқан, біз 500-ге көтерді білет неменен, президент. Сен қара қозалдар 1,5 миллион көтеріңдер, бияға қандай болып кетіп, азыр палуандардың арасынан қат сөзі болады сірек. Мәке, ұшы елдің батасын алайын деп, тойларды беріп келгенсіз, беріп атасы бөлесі, Аппатлар бар қауы болсын. Ертең дама чоң, аламан улақ болып, президент айбай чоң кен. Бізді баран нарет қауыз, үш жерде қызматта тұрауыз білуізі. Мен бес тармға ұрыс жанжал жоқ, алыстан жақындан меймандар келді, тәжік туғандар келіп отырады, Ростовнан ке, Қырғызстаннан палуандар келіп отырады, ақсақалдар болсын. Енді көкетайдың ашық кенлеген, қысқаша айтқанда. Той қылансын, Қылышкен Мұхаммедкерлер жақсы қалып етір айтты. Елімізде жеңізде тіршілік болсын. Шындай алтын басу заман 12 жүз бүтін болып, ошолы Қырғызстанға барып, шындай аштой бергенге де нәсіп қылмаса. Урмат туғандар, қош келіпсіңер. Тойлы тойға барсын, қар болма. Кыргызстандан келіп отырған Байет ағамыздың достары, Кыргызстандың ар тарабынан, ары Бишкектен, ары Қочқордон, ары Жалалабадтан, дегеле жалпы Кыргызстандан келген ағаларыбыз, Кылыч ағабыз, Қалимет ағабыз, Абакир ағабыз, Арыстан ағабыз, Рысбек ағабыз, Үміт ағабыз, жана Москвадағы достары Кылыч, а также слово предоставляется, друзья, Байет аға Санчи Николаевич, Ирисин Викторович, Андрей Николаевич, а также Андрей Николаевич специально приехал из солнечной Элисты. Ваше поздравление. Кыргызстандан Бишкектен келди. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандарым, тойдун ээлери, Байет досум, Куда атайын небереге батал берейин деп атайын чогултуп атат элди. Негизи чыныгы кыргыз болуш үчүн кыргыз болуп деп калуу бул аздык кылат экен да. Чыныгы кыргыз болуш үчүн бул төрөлгөндөн баштап эле кыргыз болуш керек экен. Бешигирге болуш керек. Кыргыздын бардык салтын сакташ керек. Каада салт деген бар, өнөрү бар.
ат жаппайы бар дегендей. Ошол чынында кыргыздын эң жогору турган мына көкбөрү оюнун Москвада илгери кыргыздар биздин туугандарыбыз каракулжалыктар өзгөчө Фрунзеде жашайт экен деп туктунат элек. Азыр Москва деле таң калтырбай калды. Москвага келип аэропорттон түссөң эле каяка барасыз деп турган мен үчүн мүмкүн таң калыштуу, бирок бүт дүйнө үчүн таң калыштуу эмес болуп калды. Жаке досум той бут болсун. Мен мына кыял гана кыялга айтып келет. Мына кыргызда ушундай сөз бар экен, ата бул аскар тоо дейт. Атаң барда бийиксиң, тоодо жүргөн кийиксиң дейт, эркелейсиң да. Апа бул мера толуп турган өзөн дейт, кенен дагы жүрөсүң. Бир тууганым бар, мына бир тууганым болсо айтарга сөзүм улук болот, чабарга камчың бийик болот дейт. Бир тууганым бар, сенен бактылуу. Мына сенин атаң, сенин уулуңа баталып берип атат. Бул өткө боорум. Sen бүгүнкү күндө эң бактылуу сенсиң. Ошон үчүн дайыма бактылуу бол. Сен тапкан ата эне байып досубуз менен мир аясын дайыма сенин кашыңда аман болсун, жүзгө чыксын. Тойлор той кылансын. Урматтуу москвалык туугандарыбыз, биз Жалал Абад шаарынан Манас шаарына келип баарыбыз тең. Мен дагы жогоруда айткандай кылычтын сөздөрүнө кошулам. Ар бир атуу ушул дүйнөгө жаралгандан кийин, ушул дүйнөгө келип, бала күткөндөн кийин ата салтын улатып турган өзүнүн бир мезгили, учуру келет экен. Мына бүгүн дагы биздин байет досубуз кыргыздын каада салтын кылып, Москва шаарында улап берип, небересине баталып берейин деп атат. Ошол батаан, ошол улак эң мыкты жогорку деңгээлде өтсүн. Биздин неберебиз Тимур алтына жараша оңаттуу, дөөлөттүү, берекелүү, эң мыкты инсандардан болуп чоңойсун. Азыр эле мына кыялды айтып кеттик. Ата деген бул аска зор депчи, бул жекпегенден айтылган эмес. Ошондуктан атам барда эл тааны, журт тааны деп илгери кыргыздарда бекерден айтылган эмес. Чеберлеринге ата салтын улатып берилген. Эң негизгиси мира, байет, өкүгүлүү. Рахмат. Хочется тебе пожелать, хочется тебе пожелать белой дороги, чтобы все звезды освещали твой путь, чтобы сердца и доброта, любовь к близким всегда тебя сопровождали, чтобы ты вырос сильным, как бы От друзей из Москвы сказать, и семье Билаева сегодня такое. Других национальностей тоже мы от всей души, от всего сердца. Жақсы болады облыстың сосы кезіп атасыз. Сосы жаңа бам жолда тұрады, ақ жолда жүрсін. Жастарға немелер шыққан сілеген біз аламалы бұлақ. Құдай бұйырса жақсы ерлік өтіп кетсін. Бақытты болсын, өзің үйлеріңмен қанасен болып үшінші елдің батасы дейсін, біз автомобиль іштамыз. Бар олдасы. Ол тілектер бар қабыл болсын. Егеріңіздеріңіз бақытты болсын, келешекте шығарған жігіттер болсын. Ойын болсын, олар болсын, жақсы болсын. Областан жалпы Ростовтогы биздин кыргыз мекендештеринин атынан өкүл болуп келген агайын туугандар, кош келиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар.
сіздерден Ростов шаарында өтіп жатқан жақсылықтарға да бізден Москвадан жауапты өкілдер барып, орындарда сіздер берген улақтарға біздің жігіттеріміз қатышып, сөйлеу орындарды алып, сіздерден берген чыптарды да ішіп келген еді. Мына келме кезек бар деп айтылғандай, бүгін Москвада баяндаған той өріп, сіздер өкіл болып келіп отырасыздар. Жалпы Москвадағы біздің қырғыз мекендештерінің атынан жалпыңыздарға терең рахмет білдіріп қоюға рұқсат етіңіздер. Тойына күш келсіздер, дайын ерлеген аталайын тойды олсын. Бірінші сама дүнген сойы күнәлі, атала екі күнәлі бақылы берсін. Нерлеген күні ұзын болсын. Бұлаға келіп, шындай палғандардай чоң-чоң жігіттерден болсын. Қысқасы өмірі ұзын болсын да, оны шу палғанын алуға айтып келсін. Ассаламу алейкум. Жалпы Москвадағы қырғыз бір туғандар, қандайсыздар? Жақсылар ба? Мына Құдай бұйырса, мына 4-5 жылдан бері үзеңгілеуші болып қалдық. Ростовқа барып жатасыздар, Москваға келіп жатамыз. Біздің ата-бабамыз таштап кеткен ушу улуттук спорт ойынымызды, көкбөрү ойынымызды алдыға балдарыбызга көрсөтөлү деп, биздин балдар дагы балдарына көрсөтөлү деп ушинтип улап келатабыз. Сиздерге чоң рахмат. Ана бүгүн той өткөрүп аткан ака сизге тоюңуз кут болсун. Небереңиз динге кызмат кылган, кыргыз элине кызмат кылган ушу акаларындай башы көрүнгөн, дүйнө жүзүнө башы көрүнгөн палван жигит болсун ака. Тоюңуз той болгонсун, ар дайым ушу жакшылыктар болсун. Тойлорго келелик, биздин ушу Ростов жамааты ушу келип отурабыз. Эртеңки улаңыз тынч аман, өтө кырсыгы жок. Палвандардын чекеси сирилбей, аяктары мүдүрүлбөй. Ушу тоюңуз ширин, палвандар ушу алган сорунуңуздар ушу баарыңыздарга насип кылсын. Таза ойноп бериңиздер. Сиздерден сураныч күч атасын тааныбайт деп судьяларга тартибине баш ийип ушу акабыздын тоюн жакшы биргеликке өткөрүп берели. Анан эми биз Ростовдон куруп келген жокпуз. Бир кыл буйрук алып келдик. Эртең ошол улак болуп аткан жерден тапшырып коелу. Кандай дейсиздер? Кыргыздын салтын жолдоп, наркын жолдоп, кыл буйрук алып келген экен. Алла насип этсе, 16 күнү ошол жерден тапшырат. Анда эмесе келиңиз, ортого чөйнүп туруңуз. Атынан баарыңыздарга салам айтып жиберди. Аталарыбыз, акаларыбыз, досторубуз, жалпы кыргыз бир туугандарынын атынан москвалык туугандарга саламдарыңыз. Алган көкбөрү ойноп ушул жерде көкбөрүнүн түзүлүшүнө пайдалуу кошкон жалпы биздин жигиттерибиз отурат. Анда эмесе Москва көкбөрү жамаатынын сөз кийине чакырып коюп уруксат этиңиздер. Кустанагабыз баштаган жалпы келиңиздер. Канаты дейт, атты кадырлап, атты сыйлап, атты баалай билген, таптай билген мыкты инсандарсыздар. Албетте ат тууралуу айта турган болсок, канчалаган асыл кептер, накыл кептер бар. Бекерден бекер кыргыз атабыз айткан эмес, атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны деп айтылгандай, атабыз барда Москвага алып кетип, мына Москвадан уже келип, кыргыздын канын жолдоп, жолун жолдоп, ат багып көкбөрүнүн өнүгүшүнө ушул жерде тегеле урматтуу туугандар, Москвада тегеле Россия Федерациясындагы көкбөрү федерациясынын түзүлүшүнө ушул жигиттер, ушул жердеги буга чейинки жана азыркы сиздердин катарыңыздардагы агалар инсандар, сиздердин салымыңыздар чоң. Анткени ошол көкбөрү федерациясы айтылып, Россияда айтылганы менен ошол жерде именно ойногон ушу кыргыздын чыгандары турат. Ушуларга бир кол чаап коштоп коелу туугандар. Ушулардын атайын көкбөрү федерациясын түзүп, ошол жерде бир жигитти шайлап, азыркы күнгө өнүгүү өтө чоң десек жаңылышпайбыз. Амандыкта, тынчтыкта ушул оюнду дагы да көтөрүп, дүйнөлүк аренага алып чыгасыздар деп ишенебиз. Анда келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор, куш келипсиздер тойго. Алла Таала чексиз макталары болсун, Мухаммад саллаллаху салаваттары болсун, байып небере той кулук болсун, ошо небереңин өмүрү узун болсун. Нетирести тексати, илимди, билимди, алым, кары, казылардан болсун. Ошол жерде отурган мына меймандар Ростовдон келгенде куш келипсиңер.
жана ошол жерде тургандардын баары ошо тойго баарыңыздар да куш келипсиздер. Алла таала ошо тойго улана берсин. Ошо неберең акыл эстүү, ошо ата энегени урматтаган, сыйлаган жаштардан болсун. Илим билимдүү, ошо Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан уулдардан болсун. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Бүгүнкү тойдун ээлери Баятека дүйгүлөсү, баардык тууган уруктары, ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойдун катышуучулары, күбөлөрү, баарыңыздарга Аллахтын берими болсун, рахматы болсун, ырайымы болсун. Аллах таалам ушундай жакшы күндү насип кылган экен. Баятека ушунча жакын саналаш аке өлкөлөрүбүздү, дос туугандарыбызды чакырып, бизде Кыргызда ата-бабаларыбыз айтып кеткендей, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп небереңизге бата алып, ушундай көпчүлүктү бириктирип отурасыз. Аллах таалам ушу көпчүлүк берип аткан бата дуалар түз кабыл болсун. Тимур небереңиздин өмүрү узун болсун. Аллах таалам берекелүү узун өмүр берсин, бекем ыйман берсин. Ушу сиз Тимурдун атасы, чоң атасы, сиз баардык ушу даятасы, баардык күткөн, баардык эңсегенден да жакшы жигит болуп чоңойсуң. Ушунча балдарды өстүрүп чоңойтуп, ушунча өмүрүңүз узун болсун. Мына көрүп атам аятан бери Россиянын булуңгусунан ар бир улуттун өкүлдөрүнөн дос жарларыбыз бар экен, тууган уруктарыбыз, мына көп көрүдөгү аке-өлкөлөрүбүздүн алдында, жалпы элдин алдында ушундай абройлуу экениңиз көрүнүп турат. Баятека, эми мен сизге кааларым, акыретте Аллахтын алдында дагы сыйлуу болушуңузду каалайм. Аллах таала сизге ушундай жакшы белектер берсин. Бүгүнкү айтылып аткан баардык каалоолорду Аллах таала кадаларды кабыл кылсын. Эртеңки күзүңкү берип аткан чоң мааракеңиз дагы жаңжалсыз, кырсыксыз, аман эсен, жакшы ушу көк көрсүлөр жардам менен жакшы өтүп кетсин дилейм. Амин. Жана сөзүн толуктай турган болсок, жаңжалсыз, эч кандай тартып-эркисиз өтөт дегенге мына ушу сиздердин салымы менен болот туугандар. Ошол нерсени сиздер тынчтыкты, ынтымакты сактасаңыздар, улагыбыз болуп көрбөгөндөй жогорку деңгээлде өтөт. Анан Аргунову, Павлович, Малаковдон бир көрүк алуу тилегейт экенсиңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, келген коноктор. Баятека, тоюңуз тойдор булансын. Аллахым ушу берип аткан небереңиз өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Ушундай Кыргыздын желегин көтөргөн жигиттерден болсун. Ушундай эле мына ажакалар айтып кетти. Ошол ажакалардын айткан сөздөрүнө кошулабыз. Эртеңки боло турган маараке тынч, аман эсен, жакшылыкта болуу үчүн ошо кошулабыз. Урматтуу мекендештер, кош келипсиздер. Баятека тоюңуз куту болсун. Небереңизге кандай кабыл тилектер менен ниет кылып той кылып аткан болсоңуз, Аллах таалам кабыл кылган болсун. Ушунча элдин батасы тийген болсун. Эртеңки тоюбуз аман эсен, жакшы, кырсыксыз, балесиз өтүп калыбызын Аллах тааладан тилеп, ушул жамаатыбыз тилектешпиз. Ишиңизде, үй-бүлөңүздө тынчтык, амандык болсун. Той келген конокторго Баятека тоюн той болгонсун. Ушу небереңиз ыймандуу, акыл эстүү, элге пайдасы тийген жаштардан болуп чоңойсун. Ушу жерде келген баардык дубалар түз тийсин, эртеңки убагыңыз эсен аман жакшы өтсүн десиз. Ошо келген балдарга баардыгына ийгилик, эсен аман тоюңуз өтүп, эсен аман улап алыңыз. Алыс жакындан келген туугандар, Баятека тоюңуз той болгонсун. Небереңизде тоюңду берип атасыз. Бүткүл жакшылыктар семьяңызга, үй-бүлөңүзгө. Ростовдон келген бүт туугандар, ассаламу алейкум. Амансыздарбы, жакшы келип алыңыздарбы? Баятека небереңизде тоюңуз той болгону эртеңки убак
Құда қаласа тыныш, жақсы, соңғы ширин уақыттардан болсын. Фотограф. Көріп жүргенбіз. Ал кішіден үшінші жасына қай достар бар ме? Аны айтып кетпесек болмайды. Нұрқанбек деген дос бар. 4 кіші çoğulған жерде бізде бұйғада үшінші чоң концерт болды. Бұл кішілердің тамашасын ұйып алып, чөйредегі барлық адамдар сұқтанышады. Біз дағы ұшындай адамдардан болсық өлді. Мен айтайын дегенімде, Галит, мына ошол кишинин тарбиясын алдың. Ошол кишиден мына ұрпақтарды болыңар. Мына балалы болып, балаң неберелі, балалы болып, небере көріп отырасың. Мен айта тұрған сөзім саға. Ошол неберені да үйлі. Ошол чеберенің орнынан чай іч, ешенен кердесін. Ошол өмірді сүр, мен тілегім ошол. Бардыңыз ушундай чыңден солук, туған ұрықтар менен, ел жери менен, ел жерин коргогон жакшынакай кызмат кылган жигиттерден болуп өссүн. Ошого сен тарбия беришке милдеттүүсүң. Ийгилик каалайм. Дагы бир жолу урматтуу туугандар, той кылансын. Бүгүнкү жакшы тилектер, жакшы сөздөр, жакшы баталардын бардыгы ушул бүгүнкү ататалып жаткан биздин инибин балдарына, неберелерине тийсин. Жакшылыктар жакшылык менен улансын. 2 күндөн кийин боло турган кыргыздын улуу салттарынын бири, жанагы айттым азырдай өтөйүн, Москвада биринчи жолу ушул салт уланып атат. Şu saltı kırgыздын улуу салттын мындан ары дагы улантып кетүүгө аракет кылыңыздар. Дагы бир жолу той кут болсун. Assalamu alaikum, көңүлдүү өчүңүздөр менен урматтуу конокторлор. Бүгүн ушу Кудайдын улуу күнү, жума күнү кандай туш келип калган байитинибиз, келинибиз Мейрөкө ушу небересине аталып беребиз деп өзүбүздүн жерден четте жүрүшө да ушу кыргыздын каада салтын улантып, ушу кыргызча той кылып, бата тилеп отурат. Ушул байиттин эң биринчи Кудай таалам үй бүлөсүнө тынччылык, аманчылык бата тилеп аткан Тимурдун ыймандуу, акыл-эстүү, илим билимдүү, эл жери үчүн, тууган өлкө үчүн кызмат кылган кыргыздын желеген, челбиреткен, чыгаан жигиттерден болуп чоңойсун. Şu bayit daima şu dasturxonuna жақсылық ajayasın. Şu bir tuğanların menен seni ayından gelip oturlar. Şular menен tuğan urun menен, el yurtun menен, dost yarın menен daim жақсылықтың üstünde жүрür. Yine toyların toy kılansın. Şu üstünlükü bol oturgan mareke tınç ötsün. Balvanların atların ödürülüyorsun, tekeleri sıyrılmasın. Küçtüğüleri şu bergen sorundu utup, жақсы esen aman tatlasın. Ушул бүгүнкү ушул жерде отурган баары ажылар бар экен, улуу адамдар бар экен, ошолордун тийген батасын Кудай таалам кабыл алсын. Дасторконуна жакшылык ажайсын, тынччылык, аманчылык болсун. Бакыла жашоо берсин Кудай баарына. Бәйдинин мындайда чекпе жакшы келип отурсун. Улак берип kırız, neyse at canında yürüyen adamın ismine kırızı söz var. At canında kafasına saptı geçiyoruz. İkinci, na ancak canında kapalı olsa gerek mi? Batık ötürden giyip kalkmakta diyor var. Dedim, tipe reklamı. Kandal saldı. Özgürlükten başlar, Arap Cumhuriyeti'nden başlar. Bu dönemde hiç kapalı Ankara. Sen de ulan da asi yaptı. Ulan toy oldu. Bayağı çilede mekanlar onunla düz kalıyoruz. Yaxşı niyet olsun. Rahman yerinizde de sözdür. Araya da şimdi şunlar bayılır. Ошан жазбай.
Biz ekşilik жөнүндө сөз кылып атабыз. Бизде неме бар да? Кыздардан эки хороший девушка. Сары кыз. Биринчи Валентин Шевченко, экинчиси Мина. Об этом никто не говорит. Это мое мнение. Рахмат. Урматтуу меймандар, Актойдун катышуучулары, Адилбай, Мира, өкүңөрдүн небериңер, ата энелүү, чоң ата чоң энелүү, кайта кайнелүү, тууган улутту, ата журтту, кага журтту, эл журтуна керек эл журттун керегине жараган тазадын татыктуу жигиттерине болуп чоңойсун. Бактабай калайбыз, бактылуу жигит болсун. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойдун коноктору, куш келипсиздер. Даетинин биринчиден эле небериңе батал берип атсың, ошо неберең эң соңу үчүн болсун, талайлуу болсун, туугандар менен ыркестүү болсун. Ушу Кыргызстанды биз ушу баардыгыбыз сыймыктанга жатканда болсун. Эртең ушу батал берип улак чаптырып турупсың, ушу тойлордо тынч өссүн, жакшы өссүн, тойлор той болсун экен. Баардык жакшы нерсе да сага. 50 жылда ел жамы дейді. Кечеле баят экөөбүз күнгө мушташып, киржибада кыржаларды зат өзүчү болуп жүргөн балдар экөөбүз кошуна алып жогоргонбуз. Бүгүн эми бата той Тимурдун келечеги кең болсун деп баардыгыбыз тилейбиз. Орусча айтканда дайте благословение у него. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү тойдун коноктору, алыстан келген, Кыргызстандан келген жалпы меймандар, жакшы отурасыздарбы? Байет досум, тойлор куту болсун. Келечеги кең болсун. Келечекте Кыргыздын желегин желбиреткен, дүйнөгө тааныккан чыган уулдардан болсун. Эң жаман болсо өзүнү тартсын досум. Тойлор тойго улансын. Бу меймандар дагы, досторун дагы баягы айтат бу адам ким экенин жанында досуңа билдеп, досторуңда азамат жигиттер экен. Ушу атайын алыстан келишип, сени куттукташып достор, ошондой жакшылыктарга бирге бөлүшүп, досторуң менен, туугандарың, эл журтуң менен, ушу бар бол досум. Яш менен бактылуу бол, балдардын чайын ич, небере чебереге так көбөйө берсин эми. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырлуу коноктор, бүгүнкү тойдун көйлөрү. Алыс жакындан келген туугандар, Байет ага, жалпы Москва эргесинде Каракулча колуна, Каракулча элинин атынан бүгүнкү той кутук болсун дейм. Тимур уулубуздун жараткан Аллахым өмүрүнө береке берсин. Ушул жерде айтылган каалоо тилектер, баталар жараткан Аллахым кабыл кылган болсун. Мен ушул меймандарыбызды ушунча адам жакшыланмачларыңызды көрүп отуруп кубанып отурам. Анык атанын баласы келишип, неберемиз Тимур дагы сизди тартып, анык атанын баласы болсун. Келечеги кең болсун. Ушул жерде айтылган бата тилектер жараткан Аллахым дайым жолго айтып кетейин, кабыл кылган болсун. Келечеги кең бүткүл дүйнө жүзү аалам сыйынтаган жигиттерден болсун. Атанын уулу болсун. Өз туугандар, Байет тоюлар болсун, уулунун келечеги болсун, бакталай менен болсун, ырыс-кеши менен болсун, сендей мыкты адамдардан болсун. Жараткан Аллахтан ушу жакшы күндөрдү үйгө да катнасын. Ушул келген жакшы каналаштар, ушу Тимурдун, Байеттин дагы жакшылыктарына көп болуп жүрөлү. Жараткан Аллахтан өзү колдосун. Assalamu alaikum, жалпы коноктор. Байет ушу небереңе батап береңер, ушунча коноктор чыкты. Неберең өмүр узун болсун, ден соолугун болсун, ак энесине бүйүндү, жакшы жигиттерден болсун. Ушу баланын илимди билимди болсун. Ушу жакшы максаттан ажеп тилектерин берсин. Жамаат Байеттин небереси Тимурдун баталы
ушул бала тоюна келгениңиздерге баарыңыздарга алыстан жакындан аттарыштып келгениңиздерге терең ыраазычылык Ақтойдың қатысушылары қош келіпсіздер. Байет, неберенің өмір ұзын болсын, Аллах Тағаламыз үйген пендес болып жоғай берсін. Намазға жараған жалпы мына улақшылар ертең барыңдарға игілік, жақсаушы Қырғыздың атағын наңын шығарып жүру керекілі. Мынауы жалпы Қарақолжа қауымының айырбашылары, төрағалары шынның атынан кен жүректерші Ақтойды құттықтап, дайым şu тойларда ғана қатысады. Құрметті туғандар, құрметті жамаат, алыстан жақыннан келген қонақтар, Қырғызстаннан, Бишкектен келген қонақтар, құрметті Байет, мына немерелі болып, шынайы ақсақалдардан, туғандардан, достардан ақ батам берейін деп дастархан жайып отырасың. Ассалаумағалейкум, құрметті бізден алыс жағына келген меймандар, сіздерге чоң рахмат. Бізден досымызды ыстайлап, немересіне бата бергеніңіздерге, берген баталарыңыздар қабыл болсын. Қош келіпсіздер. Ассалаумағалейкум туғандар, құттықтап кетіңіздерменен достарыма ақырына сөздер болады досым. Бүгінгі елеңге қойын құтты болсын. Бүгінгі айтылған баталар бары қабыл болсын. Айбай көп жақтан қонақтар келіп отыр. Біз Байетпен Москвада достары, Москвада класстастарымыз. Мира, соңғы нәрсе барыңызды құттықтаймыз. Мынан ертеңгі болып тұрған негізге қаламалылық бюджет үшін сол жерде барымыз құлауды жоқ болып жақсы ойын болсын. Қабыл тілексіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті жамаат. Қош келіпсіздер бүгінгі қаламның небере тойына. Бүгін қандай ниетпенен тойып жатсаңыз, Аллахың қабыл болсын. Бүгінгі жерде айтылған баға жоқ. Аллахның тілеген дуаларды екеселеп шүкірсін емелеріңізге Құдайым қабылсына. Ертеңгі Nevre'ne bataltırın ulakları tas, ulaktın çöktün, Karabulda köprülü tamamlaması şu hizmetleri okuda kalası. Uzalak bugün bari bir şey oldu. Ondan keyin vallalar şu gibi halkına müdürlüğe çıktığım yer kanalay Urmak Seyyid'den uzak kalası baktık görüyoruz. Şu büyük şu hallarlar çok olmasın. Yüreğimiz, ballarımız var, nevrelerimiz de Kudayım iki gün yakışık olmasın. Bu 5 günlük görürük sana. Gece, bugün, erteki bir Kuday biliyor. Ha? Euzubillahimineşşeytanirracim. Assalamualaikum. Bugünkü toyumuz, devlet toyumuz, alet olsun. Şu develerinizin ömrünüzün olsun, densoğuk için olsun. Eliге, dinге қызмат қылған Қырғызымның қыран жігіттерінен болсын. Сондай да şu dünyanın bulun uçundan gelgen жолдоштарыңыз, таныштарыңыз барлығы келіп жатады, көріп тұрабыз. Ал деген орыстарда мақал бар, покажи друга, скажи, кто ты есть деген. Кім екеніңізді уже біліп тұрабыз. Şu uğurlarda, nöbetlerinde tapkan sizlerge, cengimet oyunlarga, densoğluk, olup aygan almışka, olup üçünlerden yürüyoruz da, bizge başlılık yürüyoruz, densoğluk. Şunda öyle jalpı gelgen jigitler, Uşketmez'in tapalasa bütün oyunda taza oynap erişkende tilekleşmiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalomu alaykum. Bugungi Amerikaning to'yiga kelgan jambu qonoqlar, O'zbekiston, Qirg'izistondan, Rostovdan kelgan qonoqlar, xush kelibsizlar baringizlar. Va aytgan to'yimiz muborak bo'lsin. Bu yerimiz shu Qirg'izistonliklarga, Qirg'iziston nomusida jarayon xizmat qilgan er-azamlarga bo'lsin. Ertangi bo'ladiganlarimiz, shu bo'ladiganlarimiz qanchaman yo'lda qirsiz, to'ychosin shunchaki yerlerden batalara tüzden tüzdeysin, öğrenizge sizden iyi bir olsun. Toyumuz büyük yolda, bir yol merak olsun. Assalamu alaikum, жалпы жамаат. Bayat aka, to'ylar to'y bo'lansin aka. Ömrünüz uzun olsun, hiç жамандык көрөм aka. Өзү ушул кыймыл аракеттер бар жолу эмне үчүн дегенде bir Allah'ın razısılığı için ekan. Sizden Allah Taala razı olsun aka. Uşuncha adamni başını biriktirip dam tatırıp oturganыңызга sizden Allah Taala razı olsun aka. Ben kichkine dua aytып koyayım. Uşuncha sözler oldu kıskaça. O Allah'ım özüңe жалынабыз, özüңдөн жардам сурайбыз. Özüңдүн ак жолуңдан адашпоону каалайбыз. Сага ишенебиз, алдыңда тооба кылабыз. Бүт жакшылыктар сенден келгенине сага мактоо намазаларды айтабыз, сага шүгүрчүлүктөрдү айтабыз. Эч бир жакшылыгыңды танбайбыз. Сенин жакшылыктарыңды танып, сага каршы болгондорду таштап кол үзөбүз. О Аллахым, биз бир өзүң үчүн намаз окуп, өзүңө сажда кылабыз. Өзүңө жакындатар нерселерге гана ынтылабыз. Мээримиңден үмүттүүбүз, азабыңдан коркуп турабыз. Сенин азабың ыймансыздарга берилери шексиз. Жараткан Алла Таала бар жогубуздун ыйманыбызды бекем кылсын. Ар кандай балекет бөдө кырсыктардан алыс кылып, ар дайым жакшылык күндөрдө жүз көрүшүп жүрүүнү Аллах Таала насип кылсын. Тойлор марек болсун бедека. Дагы бир жолу чын жүрөктөн куттуктайбыз ага. Дагы бир аманат Арбинова Данияр Досун Кыргызстандан келди. Toyumuzda çındıklar, tutar kaniyeti bırak geldik. Ben kendiniz sonunda oluruz. İstedik. Тимурдун жакшылыгына, Тимурдун бүгүн эмне бата той десек да болот байлыгы. Кандай улусундагы бар жакшы ниет менен, тилек менен элди чакырып отурабыз. Бүгүнкү тойду айтып, Аллахтын бардыгын жараткан Аллах Таала кабыл кылсын. Андерсе келген меймандарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу коноктор, Аллах болсун келип, убактыңарды бөлүп, жакшы калоо тилегиңерди айтып, батаңарды бердиңер. Ошо батаны Алла Таала түз кабыл кылган болсун. Ар биринин ушундай жакшы күндөр болсун, тойлор болсун. Уул ойлоп кыз чыгарып, айым Алла Таала силердин үйлөрүңөргө жакшылык күндөрдү насип кылсын. Анан кийин негизи бул улам өткөзүп аткан максат ушул небереге баталуу, ошого бата бериңиздер. Анан негизги оюн бүрсүгүнү базар күнү ошол оюнду жакшы тыйк жаманга көз берсеңиздер, баардыгы ушул биздин сиздердин колуңуздарда. Ынтымакчылыкта бири-бирибизди сыйлап, конокторду сыйлап, биринчиден өзүбүздү сыйласак, ошондо баардык нерсе болот ынтымакчылыкта. Анан кийин ал жерде бар тартип болот, судьялар дагы кошумча айтат, аны убакыт кетирип эле коелу ошол жерде. Эртерээк барып саат 10го Кудай кааласа ошол жерге барып берсеңиздер, жакшы ошол жерде оюн көрсөтүп, оюнду ойноп. Эми ушуга чейин дагы көп сөздөр айтылды. Негизи ушул улагыбызды жакшы өткөзүп алайлы. Силерге чоң рахмат. Эми мына жогоруда аксакалдардан баштап жаштар дагы баардык жакшы сөздөрдү ардап батаңарды бердиңер, кабыл тилегиңерди айттыңар. Рахмат ошол
батаңарга кабыл тилеңерге баардыгыбыз Алла Таала кабыл кылсын. Рахмат. Айтылған Алла пикир кабыл болсын келиңиздер. Мусулман экенибизди унутпай алакан жаалы хомин дуа берели. Хомин баятеним бүгүнкү тоюң той баглансын. Жолуң шыгыр, жолдошуң кызыр болсун. Бүгүнкүдөй дасторконуңа бүт жолсун, бүт жолгонда кут жолсун. Пешенең егиз, ырысыңар тегиз болсун. Уул неберелериңер сага бел болсун, энелерине медер болсун. Бүгүнкүдөй жакшылык тилеген, бата тилеген тилектердин бардыгы Кудайым ишке ашырсын. Кудай кошкон куда болот, пайгамбар кошкон дос болот. Ошол уулдун, неберелердин жакшылыктарын, рахаттарын кудалар менен чогуу көргүлө, достор менен ар дайым ынтымактуу болгула. Жалпысынан урматтуу инилерим, карларыбыз дөөлөттүү болсун. Жаштарыбыз мээлеттүү болсун, келиндерибиз келбеттүү болсун, жигиттерибиз албеттүү болуп, эртеңки чоң жарыштарда Манас атамын кыр жигитинин уруху колдосун. О жараткан бейиштин жериндей болгон мекенибиз тынч болуп, анын башында, элибиздин башында турган президентибиз баш болгон, баардык бийликтин башындагы уул кыздарыбыз, анын ичинде бүгүнкү парламентке аттанып жаткан уул кыздарыбызга Кудайым Алатоондай бийиктикти берсин, ысык көлүндөй тереңдикти берсин. Манас атамын кыр жигитинин урухун берсин, Сайкал баатырдын рахатын берсин. Нарын дарыяндай шаарлыкты берсин, тентикти берсин. Жийди акемдин чечендигин берсин, Ормон хандын баатырлыгын берсин. Чабдар атамын дөөлөтүн берсин, Алымбек атканын кайратын берсин. Курманжан атка энемдин акылмандуулугун берсин. О жараткан элибиз тынч, жерибиз аман болуп, ата-аналарыбыздын арбагы жолонуп, жаратканың болдосун. Амин. Дагы жол кош келиңиздер. Дасторкондо кашыктан адудан кашык тарелка калсын, жумшакта салфетка, зубочистка калсын, калгандардан ауыз пакетке салабыз, үйлүгү туугандарга алабыз.